eşek salvantığına baylak bağıday. Ya. Şekere otururlar, maçlılık bedesiler de bunlara otururlar. Bizgele kıyın oldu yani. Hiç kim ukmaydı. Köçede bütünü kıyın. Hiç prostay adam kalmadı köçede. Bütüne kıyın işte. Şu böyle gel böyle. Toktatsana gel. Ne oldu diye şu gel böyle. Aytsan caman göre. Rusya'dan gelgen ballar aynen. Soranı şey. Ömürüp mek maşinayda işte yürümüyoruz gör. Paralarını satıp alıp kanca dıtıp oğladı köçede. Biz de caman göre ötükesinler ayıt koysa. Bir de mesela naruşen yapsan bu arabanın bir şeyden ayda biret kameler okuda jüresin o şakta şılkıyıp tikodan başka hiç böyle orbaytkan ayağına. Ya bayanı bir çok mal cayatı kesinler, yolu kapçık olu aynen. Bayanı bir aksakal yolun ortasında koy cayı jüre. Anan etme, çoğun aksakalı kesin, uyalbayız ben şunu. Asfalttan koy semirevi, koy da o toğa cayı bayıp bir desem. Mağa qarab turib, gaylar asfaltdan semirulab qudab qo'ydi qayra. Ya bütele qiyin, gelib ele telefonda söyleydim. Ben söyleş deydi. Men söyleş. Men gayib olmayla telegrafda operatorda ele oturam, kimgedir o'sha javob berib qo'yul o'sha yerda. Ya jana ırçılarыңар minerden to'yg'ozdi. Biri gelip kaşka teyip ketip, biri gelip başka teyip ketip atat. Ama bir günü men tebem, yaman tebem de şan ama. Baya günde gelettir, toktat ve naruşene kılıp otasın, remeni çok geletasın, remen takpay desem, kanday men işte begen gayesini yupkaga remen tak şöyle de, hayra jaman görüp bat meni. Ya aytınga bütele kıyın, ya canım matiz mingendiğen de kıyın, oşalarың da kıyın gel val, men nima gaping bam, gaptir özü onu men. Bana buna şahardın içine post buyruğanı mesi, şahardı büt bölüp algan, mostu jırgal basıp algan, hıbıkanı çolpondan aşpaydı, bunu yağı jomarttan aşpaydı. Turam keçke onadırını pavratında şerde. Büt jaman gör büt, at arabaçan ketip atmam. Jaman gör, ay yetim tonup sağımı da ötküde de şerde. Prezident beni ana uşinti var, ışkırgan olsun edip beğenasın, karaç. Bu geçsinde bu yıl tokta koydu, bu maç ne bu? Bu bugün avariya olmasa bu sizin avariya olmaydı, baldı şunu. Onu. Ya maçına çekere kalır. Ya bayağı günü biri maçında magnatını aldılar bir kız maçnasının arkasını çıkarıp koyup ben girip ketken artına nurup kettirek. Tünkü saat 3'te var valıptır gel val arızdan men artıma nurup ketti taper. Hem tün nurup ketken ayaktan tavasına gündü. Ne zaman görüyorsun onu? Maçnesini nurup kettirdi o adam. Načelnikam geliyor. Al ola başla çek al ola. Načelnikam geliyor. Gayın starşinası Tınar Kurban Aliyev. Молодец. İşte atasın. Жақсы. Ne ızıldat atasın? Tazalağıla, Göşen Tazalağıla prezident gelek dedi o. Prezident gelmek bu. Al ekөөбүз эртең менен 7'de tur электеле каттаган самолет менен эл менен келип Kur'an okup durup kayra el menen kayra kattağın samolyot menen getip kalıptır. Sen uvara kılmayla koy bular bunday boşatalım. Ha? Valla dedi, el menenle koşa gelip ket. O el menenle koşa gelip eldin janında oturup. Жақсы kişi ken o. Başkasıları o şense öyle ödeyim da. Bugün dağı. Her biri birden samolyot'ta gelip geçecekti aynen öyle. Başkalarından o şense söyle. Uyalbap durum samolyot'a çıkandan el menen koşa. Uyalbaptır. Bana bir ösürdük o.
Marşrutka çıqqandan uyalatmı. Marşrutka çıqqandan uyalamana şapkemi, şapken alsa. Ne oldu? Жақсы oldu. Senin öyle marşrutka meyle geldin yer bu. Marşrutka bir öcerin göçükün tiştep alğanı mestiraqı. Жақсы oldu. Uşunca bolatkan ha. Елді да 1 saat 2 saat қармай телек алар тур элек. El bilen koşa. Yiğiz da жаман көрініп бүтө телек. Жақсы oldu. Жақсы кişi gel. Bayağı günde uşunu kıynadı. Кем кыйнай? Gubernatör ödet, ertemenen tazalağılacı oldu dedi. Ertemenen saat 6'da çıkkam işke. Saat 2'ye çeyin köçede maşinanın bärin bir yaka tıkıp torpak eşekler de alpar pütelek ülörge girgiz kamap. Köçeni boşatıp alıp saat 2'ye çeyin durdum. Zaftırak yok, abet yok. Baş aylanıp şilekey kurgap tükürüğümü çaynap kalmış yerde. Hadi. Ya ışkırık üylügen al kaldı. Işkırık üylesem gözüm çanağından çıkıp gideyim diye canım. Saat 2'ye çeyin türüyor. Ben görse gubernatör saat 9'larında narıq köçemen ötüp etip kaldıral. Жақсы келді. Барызын ошондо иштегенбиз. Жақсы. Сагарадардын кереги жок. Көзүң менен көрүп коесуң канчада келип, канчада кетип атканын. Молодец. Иш кандай болот? Жакшыбы? Жақсы, Құда қашы. Коробкалар жакшы болот а? Коробка тез бошоп барып келип атат. Главный ошону. Көрүп атасыңыз. Өзүңүз жакшы элесизби? Жакшы. Түндө уктабай калдым. Деме, жеңем туулган күндө жакшы өткөрүп алдың Ооба, кече жеңең туулган күнү болуп ошо менен жатып алсаң дагы уят. Эртең иш бар эле деп анан. Ооба, кече айтты, шөйүң Ремиде жүрөт деп айтты бирок. Ремиде жүрөт. Ошол жерде өткөздү. Айттым мен, шөйөк өзгө айыр бизге офис болуп калган деп. Эртең saat 7'de var kurut менен bir durup өтүп кетем шөйөк өз жерде. Жакшы экен, işlerimiz Жақсы. Ошентип кече уйкудан калды. Жеңем туулганың жакшы өтсө болду. Жок, сонун эле. Мен берген подарканы алып барып бердиңизби? Сен мен алып бере элек подарка алып берип койсуң го. Канча калды? 30 000 калды начер. Жеңем жакшы көрөм да. Жеңем. Не дейсиң? Жакшы да, жеңем жакшы көрөм, жеңем алып берди. 30 000 калды чеп. 30 000 да алып атат. Кичине бала чагаңа аяк бериңе кара да. Бала чага бала жейби, жеңем көңүлү ток болсун бала. Главное жеңем көңүлү жакшы болсун, бала чага касак деле жей берет ал. Бала десе. Сага ошо балдардын курсагы ток турсун деп, бир комнатаны шоой жөн койгон ошону жеп жүрчү. Главное жеңем көңүлү жакшы болсо. Жеңем. Эмне жеңе деп калгансың? Эч ким ишке киргизе албай атканда жеңем звонок менен кирдик го. Жеңең бир ай акчады. Ошо бала жакшы бала алып койсоң, милиция болуп жүрөт. Гай жакшы экен дей бергенден аны макулдап алгам. Көнүп калдыңбы өзүң? Жакшы үйрөнүп калдым. Биринчи келгенде арык болуп алдым, машина өткөзө фурашкам айланып кетет шамалга. Ага, калыс аркаңыздан келип, дашы өтүп кеттик го. Жакшы. Кандай? Жакшы эле? Жакшы иште. Азыр министрлер тез алмашып атат. Байкап атасыңбы? Жаман. Биздин министр дагы өкмөттөр бүт алмашты, көрдүңбү? Жаман алмашып, эмнеле кылып атат ака? Ушундай болуп атат, эмнелай? Неме өкмөт дагы алмаштыр го, а? Дагы алмашпады. Биздин министр да алмашты, эми тил табышып келатканда. Кече угуп, жаман таң калдым. Эгемендүү болгонубузга 27 жыл болуптур. 30-нчу өкмөт шарманда. Bunu bizni iştirakçılardan karolçu var, Kerim Aka. Uşunu iştegende 33 yıl oldu şerde. Özele değil. Niye öyle? Bizim hükümet şu Kerim Aka'cılığa bir şey elbette abi. Şu da öyle. Bir hükümetler almaz edet. Şu Kerim Aka'nın hükümet kılıp bakıyor. Жақсы değil. İşte vermek. Ne mi? Şey ministerden de test almış da. Jaman almış edet. Jaman aytpay jakşam Жақсылек жарымын ұстап қойды. Нақшақ сүречі қанша гоуды, қанша роуды бар екен, жатақ қойырыңыз, үйреніп қойырыңыз, шеп. Ертең қоқыс министр болып қалсаңыз, барсаңыз сұрайды да, қанша гоуды, қанша министрлік бар десе, отырсаңыз памперс толтырып алған болады олу. Ұтып қойып. Сен переживать етпе, қыжалақ болба. Аны сұрай тұрған Текебаев жоқ азыр қамалып кеткенде. Sen perişan. Sen andan göre özün жақсы da. Tekşirişler көбейіп өтеді. Айтты ертеменен. Ертемен Нурлан Чалып айтты, досы Метият бол шарда зыбылар жүрет деп айтты. Ким жүрет? Зыбылар жүрет деп. Мен бармай. Езбі десең айтам тұрады.
Sen mamleketke işengen adamsın. Özüңsü bu dep жүрөт. Ezbi bu? Ez bu dep айтып атат. Zıbı da oldu. Şimdi грамотныйраак болгула да. Өткөндө Нарында дагы бир Гайден сурады, Өзбекстандын президенти ким деп жашынакай сураса, Өзбек Ажы Каримов деп анын турат. Ya anı Niye var gördüm. Özbekistan prezidenti kim dediler? Özbek Hacı Karimov da aytkan ya. Ya men onu ham bilbel. Bizde sırası aytam Kırgızstan prezidenti kim dedi? Soronbay Hacı da öyle aytam tüzele. Macısını aytpayla jönele Soronbay Жээнбеков öyle aytты. Bizde prezident. Hacıga varıp gelen şimdi Hacı da aytattı. Hacı varıp gelген. Hacıga varıp geldi şef. Beş vakt namaz okuydu eken. Beş vakt? Ben öyle atam buna. Çınığı yüreğinde ıymanı var prezident. Yemi geldi kuda kalırsa yemi olsak gerek de atam ben. Karasuluklar aytmakçı. Yemi rasa bop ketsek gerek kuda kalırsa. Bop ketes. Olay lan. Kuday. Kudaydan korkkan yüreğinde ıymanı var adam geldi de. Beş vakt namaz okusa beş vakt tarat alatken şef. Allah razı olsun. Taza jüriş gerek. Ekologik taza eken değil mi day? Halal da. Men de oşalı o şep tuqqandan keyin men de ertmen işe çıkkanda tarat alıp çıkatıram bolup kaldım. Sen Ertemenen turup tarat alıp yaxşı tilek kılıp çıkam. Ya Kuda maydalabay versen Kamazdan bele verem mi de. Hey. Taratты alganda hem samında alıp atam şef. Aşırı verdin he. Sütüyle aşırı verdin. Sam meni kaçan al çede. Sam da. Ama bola da. Ama anam ne Mila men alayım kuzuksun ya. Jaman aşırı veresin. Ya bayanı bir tamaşalap samından sonra bola dediler. Gerek olsa soda menen yüzden bola atıp koyayım. Ay gelesin. Desem şimdi var pişeni var. Soda menen çuval hareket. İki günden grill olup kaldır. Молодец. Так. Şef. Yaxşı. Deme uykudan kalıpsa komandir. Öyle uykudan kaldı. Gözünüz şişip uykudan. Maşine görünmeydi kal. Ya. Maşine saçından görünmeydi kal. Öte tabi. Oo gördünüz mü? Tütüne bekip kalgamız. Ha? Görünmey turgan kılıp. Böyle göceri koyuyor. Ya onu görünmey turgan yerge bekitip koyuyorsan hazır şopurlar kıytır eken. Sekin senin turganını görüp kalatkanda ötkada da onun arka etkanға gayet rahatla fit de market etip atkan. Sen anı kayaktan bilesin. Ya bayağını Suzel maçları koyup koy, öz maçla menen abet koyup kayra keletsem. Meni bayqay kaldık şey, ötkön aytım, menden stres ötketken maçla mağa qarap. Fit de market etip atmana. Sağ Dese men dağı gay var akşay tep, sekin 40'a şu alpın. Молодец. Өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз правиланы сактасак, анан эл сактап берет. Мен уктай элек, мен кичине уктап алайын. Эс алып алыңыз. Айтып коюн, текшерүүчү жүрөт, агабайда. Болду команда, болду. Кара, ишенели. Болду команда. Кичине уктап алайын. Болду. Эс алып алыңыз. Проблема болсо айтасың. Мал шап, сиз каат алып алыңыз. Уят кылбайм шап. Иштеп аткан уят кылбайм. Эс алып алыңыз. Ayalın tuğulbay tuğrasını enget ölse eken. Uşunun katının tuğulgan günde 10 günden beri üye girelek mi ne? Üyde ballar koşunan atadı, meni ayışta da kaldı hoş gerek uşa. Naruşayına kısaydı, koçan bir... Buna ya, bunu maçlarını gel etkanım ona. Toxtadı. Buna jip mingenlerin üçün taqtaqa çаңıtып. Bergeli sen, o kara jipti neyse. Sen gel. Aytın bir bunday biri. Bir göçeli, bir naseleli. 40 trava, 60 travasında. Ne oldu? Ne oldu? Ana. Şuna ne oldu deydi gel öyle. Ne oldu? Ana. Ne oldu deb so'radim emne balizaga jattım böyle sizlarga.
Naruşenya kılıp da sev aksalı. O minip keletken maşinanızın nomeri yok. Hop gelesi durrak. Rastamoşka olmasa kaysı nomer takam ben. Işe Rastamoşka olalek bu ama. Uğurdaga maçlarını kaçtı Rastamoşka kılmalı. İşte Uğurdalga. Prova var mı? İşi alsan prava salmaş gerek ben. Ame. Kız yok. Aksakal. Anda öse stayaktan alıp barıp takamazsın. Kapı olur mu? Yok. Ne oldu? İşte ki. Göz var mı? Ya. Göz var mı? Haka siz bundan çok göz görgünüz mü özü? Andan çok olmasa da o sonday göz görgüm. Kayaktan. Torpaktan. İçine al darkanı karavaysın mı? Ne oldu? Buna kara adam. Buna kara koyacak. Ne o şeyaktan cıttap tekşerip kalgasın abi. Kara da otmayız, artınızda damkıratınız küçük okşaytı otam da. Kana kamandırım. Uğta otat. Çakır. Çakır da. Ne oldu da böyle mutlular? Aytınga bayağı zıbılardan birisi geldi. Aksakal. Assalamu aleyküm. Abdulda gelmeli. Biliyor musun transferde kardeş? Şaspa. Kardeş. Git. Kol doğruna salıp koy. Ha geç. Kardeş. Kimler ki? Canı geldi bizge patrol oldu. 3 gün oldu Rahman koşup bergen. Gelesi o. Yok. Her gün koş bergende de koyarasın harbi. Tüm balдар yetişpey. Bak göçelerin köpköye koyup kalktı şep. Aytpaysın harbi. Özü tarbiyalay. Şep tarınbayız. Tanıysın bir yaktı. Tanıysın mı de? Gelesi o. O Jogorku Kengeç'tin 5 jolku deputatı. Abdulda Gemeloviç. O da. Bu deputat. Bir jolu da emas. 5 jolku Jogorku Kengeç'tin deputatı olur. Bu ne? Deputat. Deputat. 5. O men aka жатқан жеріңіздер жайлы болсын. Allah. Ne de dödürüp atın. Yola da. Өткенде bir жұмыстан кетіп отқан bir жаш бала айтты ғой, жоғарғы кеңесте жалаң өліктер отырады деп. Gelesi. Hey, Ошоға патаға барып атым эле да. sen bireunun aytkanım ne kılasın? Işkırığını bil. Eğini jara kılmay. Tayağını bil. Göz Balдар. Şep balдар жаш. Тарынбайсың. Жүрүң шеп. Я просто var. Balдар жаш. Özü tarbiyalay. Şep. Özü tarbiyalay. Biraz. İyiydi suda. Suda iyiydi. Hayırda olasın? Қарақылжадан. Hayırdan? Қарақылжадан, Советтен. Sadak vallahi. Tamaşa kıldın mı? Oldu. Gırkın arkı vezgelerden başkara, Karakulca parlamentten baştalar. Taştay. Giderim ben. Var. Ket kılayla gel. Var.
Sen kayaktan karakulcalık bolasın sen, Kayakta kiygen eldin bari bilet koy sen. Kaçan karakulcalık olup kaldın sen? Biz. Sen karakulcalık bolasın. Jo, nemeş hep komandir. Hazır Libboy deputatga qarag'iljalikmi deb qo'ygan qadimgidek qoraja bo'lib qoladi. Qarab to's. Qorasi o'lganda ham 105niki bir deyiladi. Qarab to'spaysiz men sen aytdim qo'y, qara deb. Gel deputatni qarmabsın. Dağı жақшы men bo'lib qoldi. Men o'ldi dedim men, bitdi, pishdi dedim. Tarbiya bo'ldi. Давай жақсы деп. Бесу. Tutasın adamdı. Haramday, prostoyla maşine toz, fitli toz, audili toz, karapayı maşineler. Sağa jip toz konga kim koydu, 3 gün bolay. Omuru yok bu, kapkara jip geli tabi, toz bana. Süreçtik mi? Dur bir dakika. Tospay men. Ötörсün, bäriňer ötörler, beýim maral ötörler. Eşiňerdi açyp albaýdaglar galasyň adam. Maşinaňardy turasyna ötketmeýsin maga demekdir. Aytsaň jaman görek gaýry. Emniyet naruşa yağladı. Anan dakika topsan gayrı mı? Tütünün kara gömmelen jüröğüm bile veren bunun so. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam aka kandaş. Kanday akam? Жақсы aka. İşlerin жақсы. Жақсы. İşte vatasın. Жақсы рахмат, işте ватасыз. Силердин жумушта кыйында. İşte ватасыз. Карачы күндүн ысыгында. Ава. Өзүңүз кандай жақсы келет? Жақсы. Кыйналбай. Жақсы. Суу сабадыңыз ба aka? Суу алып берейин. Машинамда суу бар. Дайым алып жүрөсүз да. Жақсы. Ошо суу сасаңыз, суу алып берип коюн деп эле токтоттум мен. Ой, рахмат иним. Сендей кайыны биринчи жолу көрүшүм. Суу алып берейин деп кандай келатасың деп сурап, бир да кайын сурабайт. Карачы пешенең жарык. Ушундай кылып коюшту да. Өсө турган бала экен. О, же өстүрүшөт, же өлтүрүшөт экөөнүн бирөө. Жакшы иним. Жакшы жүрөсүз беке. Бала караңыз тынчпы кыйналбай келет. Жакшы жатасыз. Эми биздики ошо тиричилик. Бала чака бакмай, ока тиричилик ушундай. Жакшы. Бизде бала чаканы кийме, биринчи начальниктин катынын бакмай, ана бала чака бакпайбыз. Кандай жакшы келатасыз өзүңүз? Жакшы. Неме? Бир тууган акаңыз жогорку кеңеште депутатпы? Kim aytты? Депутат эмесми? Жок. Бир тууган акам депутат болсо, мен ушинтип КамАЗ айдап жүрөм да. Бир бурчунда жүрөм да. Прокурор жездеңиз болобу? Жок, андай прокурор жестем жок. Губернатор бир тууган бөлөңүзбү? Эмне эле башым ооруп, кайсы губернатор? Эмне деген губернатор? Андай тууган жок менде. Неме, кайын журтуңуз Карагылжабы? Жок, мен өзүм Токтогулдан эле кайын журт бүт бар эле. Эми билдим. Бир тууган иниңиз СМБда иштейт экен, а? Коку эмне эле башымды ооруп, отаз айланайын. Жок боякта. Эч ким жок, өзүм да эле дыйкан адаммын. Карапайым эле. Эмне болуп атат? Эмнени карап атат? Дамкратыңызды көрүп атам да ка. Не дамкрат? Азыр аркасында яман күчтүү дамкрат бар, бирөө келип кетти. Сизде да ушундай дамкрат бар деп атпаймынбы ба? Дамкрат бар? Айттым го, ошо билем да. Дамкратыңызды билем да ка. Дамкрат болгондо да чоң дамкрат да. Кудай сактап турам. Союз убагында дамкрат. Жана КамАЗ менен кошо келген да. Ушундай көтөрсөң 10 тоннаны көтөрөт жана дамкрат. Жүгү менен көтөрүп дөңгөлөгүн алмаштырып кете берем. КамАЗ көтөргөн дамкрат. Өзүңүз дамкратыңыз жокпу? Жок. Кандай дамкрат? Эч ким ишенген кырша-пыршаңыз эч ким жокпу? Айланайын айтып атпайм, мен өзүм дыйканчылык кылам. Точно эч ким тааныбайсыз? Тааныбайбыз. Жөнөк эле айылдык кишилер ушундай эле карапайым эле мындай.
Ne oldu İkam? Oğurup kalgan yoksun. Qanday? Hey. Ha, Kamazlı meni alıp kıçıraysın ha yetmezsin. Hop! Ne tamaşalap atasın bu? Tamaşalasan sen meni işteçi bilen. Kekilastasın bilen sen meni. Soğumez koy, emele jakşı başladın oğlum. Su alıp vereyim mi, ne edep? Naruşaya kılıdasın, hapet akmetin bereka. Takmet bitir ordunda. Gel. Ne alıp kılıdasın Kamazda? Bolgon 2 tonna badıran, 2 tonna pomidor var. Çiğri kuruz. Özüm nele, agorotton. Apteçka var mı apteçka? Apteçka var. Tetrasikilin var mı apteçkada? Soğumez koy. Tetraskinin ne kılmalım ben? Çok mu? Yok. Çok kuzum, naruşaya. Gördün mü? Ne? Naruşaya. Ne? Taşıganın pomidor bozu var. Cegenin pomidor bola bu. Ha? Apteçkada tetrasikilin boluş gerek. Pomidor cegenden al senden sura vayt. Kaçan öteyinde vay, sura oturup vayt. Atın kim? Kanivek. Kanıvek. Al senden sura vayt. Kanıvek men gelip kaldım çıkayım mı çıkmayayım bir de sura vayt. Al rulldu katurak burganında ketti. Oldu. Oşa alaksı atıp yolda tutup kılasın. Koy lan aynıyım. Narışın şu taraf. Üge 2 yaşık badıran 2 yaşık pomidor şurup koy. Bir sürmeyen katılımdan tuğulgan günü. Koyakon bolgonu. Hiç olsa şeker yapıyorsun beçara. Ben hazır baratıyla aptekadan tetrasını alıp koyayım ben. Bol boğan nersege neme kılıver be. 2 yaşık badıran 2 yaşık pomidor da düşündür adam sakın ben. Koyayım ben bolgonu. Bunu da çiğde baldarım var aylanay. Bunu çiğde arayanda kalıp özüm kirit alıp yepte viştetip baldarım yepte bağvatkan jönökeyle kişimin aylanayım. Tosson maşına tolturağa tetekta. Sen üyünge balak memini balak sen üyünge balak memini torpak bağıdan mı? Mende dele balak akıra var. Insaf olmayacak içine. Koyayım Insaf var mı? Insaf. Ne iman var mı? Var. Bu betin yok balak gelsin betin yok. Betinin ait bırış tırış bol. Köçe çıkın içinde betin uçukta alıp çıkmayız mı şaşmay? İnsaf kılıç gerek için hey. Bana bakıram ben bana bakıram. Bu yat degen var mı? Men 2 yaşık badıran menen 2 yaşık pomidor sıra atam. Bir kavu menen 4 çarak sıragandam ne kılatılen? Uyma urusat kış gerek daha işte. Hey, koyayım size kaçtı ondan var Açtım gündölük defterin Ötkön kündü men estedim Ah çirkin tunuk sezimde Kaydasın caştı gezlerim Barrakta bir defterin men caştıktı estedim Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim Barrakta bir defterin men caştıktı estedim Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim Balalığın engsedim Esteycür dep sen bergenim Estelidir defterin Ermegi boldu yürektün Estetip senin elesin Barrakta bir defterin men caştıktı estedim Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim
жаштыкты эстедим, баррагы бул өмүрдүн балалыгым эңседим. Баракта бир кептериң, мен жаштыкты эстедим, баррагы бул өмүрдүн балалыгым эңседим. Баракта бир кептериң, мен жаштыкты эстедим, баррагы бул өмүрдүн балалыгым эңседим. Балалыгым эңседим. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Балалыгымды мен да эстедим. Балалыгыңыздарды сиздер да эстедиңиздер болуш керек, балалык кез кандай сонун. Бар болуңуз. Азыркы чыгарманы сиздин адыңыздан ушул залда отурган жалпыңыздарга тартуулаймын. Менин кийинки тепкичим деп билем бул чыгарманы. Сөзү Жепара Исабаеваныкы, обону Гүлжигит Садыбековдукы. Абжердин баласына башка эч ким сүйөм деп айтпаса экен. Болду?